Спорт сывлыға сиплет, шинна шерепрехтывать. Чувашинре бурнаганзем шакна лайығыланашы. Тадыжақ ымырдузен жегутшынашы. Спорт сексизене жүреші. Халькинже велоспорда кымалаганзем, шымырле дыргинже пренеш ялинже бұғынжеш. Пирим пулдарулы ғушканде шак ымырдыва шитсе гурже. Азынна омырду олимп чемпионе Валерий Ярды яжебейрдет. Волы шак ялда шуралза үсіне. Ажа жүхнех паренеш урамызыне велосипед патагырлатны. Пурынны булсан кыжал волы шитмелбилік шул дулдарычы. Кунда хывыртлыға юрадыган, иге урабаллы тимер уда кымылаган шыр аллы ытла омырдаган бұғынжы. Візен шуле турған гәлінже бұшланжы. Паренешре вәшленжі. Аржинзем вун билік километра ғыжақ варса финиш патне шитреш. Хирарымзем вуна километра барандаржеш, ажазем вара 5 километр. Візем пурде чодымлы, тұрыжуллы, ширеп шинзем. Велошул педи лайықчы. Те бір жолда омырдава худшынас камыл пызык. Омырдаганзем шул жине палла қадырленмесір туғаймашы. Лайық кыдарду булдыр дезен, нумай тартықмала, тұрышмала. Трасса сенче чуптара, спать хадерлес кулать, өзіме травман булдыр дезен, өзіне, ну, как бы, врент месір, мәнжіне соревнование чуптарма пулдараймас бар. Вармардыр гынжен килне Сергей Архипов шамрыксем велоспорда комаланы не білдерет. Вол спорт шкулен ердюжи пулныран шакна лайығынланать. Велоспорт енебе, чубас енебе, конечно, перене. Урмар тарагынже, малышлығы пур. Мүжін дезен, панки гун берен спортивная школа эшлет алла 2 жол, алла 2 жол хуши, велоспорт отделение пур. И пулатте мүжін дезен, панки гун эшлет себе спортшколы, шамрық тренерзем, пулашлығы пур. Ытызем жен теслех вырынынжи паллы жинзем әмірех пирен асра. Шакнашкал эш пушсем иртерни, везене хизеп туны. Республика Гларамвали, Анастасия Сидорова, Дмитрий Ковалев, Сергей Емельянов.